So ngifuna understand ukuthi Jesu walingwa 3 times. Walingwa 3 times Jesu. Sathane walinga Jesu 3 times, and Sathane ulinga Jesu umtimba wakhe powerless ngaleso sikhathi leso. Weak lo mtimba because Jesu bekazilile 40 days and 40 nights. Uzilile Jesu, Sathane uyafika uyamlinga. And into lengifuna uyifunze la ukuthi always Sathane utofika elifeni yakho uma weak. The devil ulinza uze ube nenkinga bese uyafika. Ufuna ukugcinzetela because setukwenkinga. Ufika kuJesu because Jesu uzilile. Uthi jintsha lamatshe abesingwa. Uthi Jesu akusisingwa kuphela lesimuntu angaphila ngaso, kodwa ngawonke emavi laphuma emlonyeni waNkulunkulu. So Sathane ulinga Jesu because Jesu uweak manje. But Jesu beka weak emtimbeni. Mentally na spiritually Jesu beka strong. Sathane kufuna asithole sinema pain emtimbeni, but engqondweni kumele asithole si stable. Sathane kufuna asithole silimele emtimbeni, silimele even emotionally, but spiritually asithole si strong. Mentally asithole sikhona kutilwela ngelivi laNkulunkulu. Iweapon lekhulu leNkulunkulu asinikete yone livi lakhe. And umuntu lo rejecta livi laNkulunkulu ngulovumela ma test ukuthi amdefeat. Uma u rejecta livi laNkulunkulu automatically ma test atokudefeat. Automatically tinkinga tiyokugcinzetela. Livi laNkulunkulu the more ul obeya, ulvumela, ulmamela, the more uba awake spiritually. The more ingqondo yakho iba solid. Ingqondo yakho ikhona kuba sharp manje. Ingqondo yakho ikhona kuba careful manje. Ingqondo yakho seyikhona kusefa, ikhona kuhlukanisa bubi nebuhle. The reason namuhla sibhubhe ukuthi si rejecte livi laNkulunkulu. Savuma imiqondo yebantu. Siphila ngeknowledge yemhlaba. Siphila ngeknowledge lesibhubhisako. Asiphili ngeknowledge lengasbuilder, but siphila ngeknowledge lesibhubhisako. Namuhla umuntu uma nenkinga ubalekela etinyangeni. Namuhla umuntu makanenkinga ubalekela esibhedlela. Akasekho umuntu noma bafew bantu laba bama Christian laba abanenkinga bakhona kubalekela kuNkulunkulu. Liningi labo babalekela etinyangeni. Lo muntu uthi lenkinga sengihlulile, sengithandazile kwanele, sengizilile kwanele. Hayi, ngiyagive up manje, sengiyahamba ngenyangeni. Ngithandazile, uNkulunkulu akawuva umthandazo wakho. Akawuva umthandazo wami. Basho njalo. Sina few people labangahlala kuNkulunkulu noma kumatimba. But listen to me. Kuthi umtimba wakho uweak akusho ukuthi ingqondo yakho iweak. Uma ingqondo yakho inelivi laNkulunkulu, listen to me, lesimo ujasinqoba. Ekugcineni uNkulunkulu utokunika irevelation. Asikhumbule naye into. Uma uyiChristian una Jesu futhi una Holy Spirit elifeni yakho. Una Jesu futhi una Holy Spirit elifeni yakho. Ene utsinga Jesu na Holy Spirit nelivi laNkulunkulu ukuze ukhone kuphuma kulesimo. Ekugcineni utophuma kulesimo lesibukane naso. I hope le message itokumotivator. Walingwa 3 times Jesu, but still Jesu wakhona unqoba. Jesu unqoba uweak emtimbeni. Uyakhumbula eGetsemane? Wathi emtimba ubuthakathaka. Wathi emtimba awuvumi. Wathi emtimba awuvumi. Because mawuphila emhlabeni usemtimbeni. But kufuna ukukhumbule una Holy Spirit lo mtimba lo weak. Unelivi laNkulunkulu kule ngqondo yakho. So believer ukuthi utophuma kulesimo. Believer ukuthi utonqoba nanoma uface nalesimo. Uma Jesu akhona kunqoba a weak physical, na unganqoba uweak physical. Ukuthi ulimele akusho ukuthi ungahluleka ukunqoba lesimo. Utosinqoba lesimo hayi ngoba uweak. Utonqoba lesimo ngoba ingqondo yakhe inelivi. First ukuze unqobe udzinga livi laNkulunkulu.
engqondweni yakho ukuze ukhone kulwa nemicondo yasathane nemimoya le against life yakho. Bantu beta elifini yakho knowledge yemhlaba and ngeke uba defeat uma ungana live, but ungaba nelive le knowledge yemhlaba angeke ikudefeat, wena uyo defeater yona. I hope this message will transform your life. Isikhathi sami sincane ngisemsebenzini, mawubona solo ngigucuka ngibuka le ngizama kubuka isikhathi sezangishaya isikhathi, but le message ngiyathemba ukuthi to transform. Thank you so much. Bye bye.